Lesson 2. Bind ñaar. Vocabularies. Vocabularies. Baataan. Day. Day. Bis. Bis. Maanaam jour. Jour. Yawmun. Day. Today. Today. Tey. Tey. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Al-yawm. Al-yawm. Today. Morning. Morning. Suba. Suba. Matin. Matin. Sabah. Sabah. Afternoon. Afternoon. Diggu bëccëg. Diggu bëccëg. L'après-midi. Ba'da dhuhr. Evening. Evening. Ngoon. Soir. Evening. Masa. Night. Night. Guddi. Guddi. Nuit. Layla. Hour. 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 Waxtu. Heure. Heure. Saatun. Saa. Minute. Minute. Simili. Simili. Minute. Minute. Daqiqa. Daqiqatun. Today. Today. Tey. Aujourd'hui. Al-yawma. Tomorrow. Tomorrow. Suba. Maanaam ëllëg. Suba. Demain. Demain. Gadan. Yesterday. Yesterday. Démb. Yesterday. Hier. Ams. Week. 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 Ayubis. Semaine. Usbu. That's what I dis xawaar yu boo leen déggee may nuyoo ci anglais dama leen a indi lu am solo yow mi nga xam ne da nga olof rek ngay làkk waaye da ngaa bëgg a digg anglais ci wépp fee te bëggoo di dem ci ay école ak yooyu plateforme bu bees gën na maanaam man ngaa toog fi nga toog di jàng anglais ba dégg anglais ci sa téléphone maanaam temps kenn yàqatu ko surtout anglais xam ne langue nationale la ñëpp ko war a dégg plateforme bi nag indil nañ leen langue jàng anglais ci olof maanaam yow mi nga xam ne da nga cee bëgg a bokk contacter leen ci numéro téléphone boobu